Meto nga inspeksyon, ing pesinayanda dinaaray at Mayor Jeffrey Luriz, kaya bereng opisyales ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at Barangay Captain Froilan Soriano, ketiking Arayat National Park, bang silipan ng kabilyaning lugal. Kapag nasaning inspeksyon, ingiyak malareng panukala at takbang para king posibleng pasibayong pamamuklat ning parki ama ka sentro king kaligtasan dareng bisita pamanyese king kalikasan ating pamanuki king mimira la polisiya na ning DNR. Api sabi dareng opisyalis ing kasalukuyan na kondisyon ning parki reng kailangan na rehabilitasyon at reng patakaran na manyigurado king balansing ugnayan pilataning turismo at ing pamanyinop king natural resources. Agpangking LGU, balaos na niting susulok in kayang inisyatiba na mamye kabiyayan magpasikan king turismo at maglingap king kalikasan para king kapakinabangnan dareng memalen na ning Arayat. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.